demi finale y'umuriro ibera mu gihugu cya Espagne. FC Barcelona yari yakira ikipe ya Inter Milan. Match twaraye turyohewe turayinjoyinga pe. Ibitego match komeye hagati y'abatoza abahanga cyane y'aba Hansi Flick umudage utoza equipe FC Barcelona la Blaugrana ndetse na Simone Inzaghi umutaliyani utoza Inter Milan la Nerazzurri. Igitego cya mbere ku masegonda 30 ya mbere ni igitego cyihuse kurusha ibindi byose mu mateka Champions League, ariko muri kimwe cya kabiri kirangiza cyatsinzwe na Marcus Thuram. Hanyuma rero Denzel Dumfries yaje guterekamo ikindi kuri overhead kick yatere muri surface de réparation ku munota wa 21 w'umukino. Barca itangira operation kugomora ku munota wa 24. Lamine Yamal yatsinze igitego kitabaho kiza cyane ku munota wa 24 w'umukino, ndetse ku munota wa 38 w'umukino witwa Ferran Torres agombora byanya byo akunda kumwita the shark. Hanyuma rero ku munota wa 64 Denzel Dumfries yaje guterekamo ikindi gitego cya gatatu cya Inter Milan, ariko ku munota wa 65 aciyemo amasegonda make nibwo Yann Sommer yaje kwitsinda igitego, ariko ntabwo yitsinze byanya byo kuko ni shot rya kuremere cyane rya rutayizamu Rafinha umunyabrazil warekuye urutambi rw'ishoti n'akaguru k'ibumoso mupira ugonga umutambiko muzamu yirambuye ngo ukuremo ntiyawukoraho ugarutse umukora mu bitugu ujya mu izamu biba on goal, ariko cyari igitego na Barca ntabwo yabyishimiye ko kitanditswe kuri Rafinha n'umukinnyi ushaka barondo. Cyari igitego bari kugikunda cyane ko ryari shoti remere cyane, ariko it is what it is cyanditswe ku muzamu w'ikipe Inter Milan yitwa Yann Sommer. Twese igitekerezo cyacu twavuga ngo ni ikipe y'abataliyani je kudefanda kuko igiye gukina hanze. Rigan twabonye Interi ikina ibintu bitandukanye nuko abantu benshi babitekerezaga. Nibyo Lorenzo ndebe Fabrizio Romano hari statistique turi gukenereza Rafinha. Tubanze duhereze umutoza Simone Inzaghi indabyoze tumwubahire ko ari umwe mu batoza baba tacticien beza. Ukurikije uko ikipe yari ihagaze muri iki gihe yari imaze gutsindwa imikino 3 iheruka muri championnat batakajemo 2, umukino batsinzwe n'ikipe ya Bologna n'umukino batsinzwe n'ikipe ya Roma, banakurwamo mu gikombe cya Coppa Italia na AC Milan banyagiye 3-0. Gufata ikipe ikidepress ijya gukina na Barca ifite rose eshatu zikurikiranya byagaragaraga nkaho nyine moralma mu buryo bwa confiance bari hasi, ariko iminota nta nubwo yuzuye n'umunota mbere bakiri mu masegonda Marcus Thuram yaramaze gushyiramo igitego cya sistinzwe nkuko yavuze Lorenzo na Denzel Dumfries wagize urare mu bitego 3 byose by'ikipe ya Inter Milan. Ni umusore mu by'ukuri waje no kugaragaza ubuhanga ku gitego cya kabiri cyiza nanone bahise babona umupira Serbia ateye n'umutwe uvuye muri kona, hanyuma akora ikintu nyene cya semi bicycle kick, umupira araho kubita ushyira cyase ni na bicycle kick yuzuye ko amaguru yose arare mu kirere atsinda shyira mu izamu. Ibyo vuze niyo muhorani wa mbere bikoze muri kimwe cya kabiri kirangiza gutsinda ibitego kugira uruhare mu bitego 3 kuko ni cyanyuma ni igitego yitsindiye cya gatatu kuri Inter. Biragaragara ko iri approach yo gukina aba defenseurs 3 n'aba wing back 2 ni nabyo bifasha uyu musore nyine Denzel kuba nk'umupiston kwirasa akajya imbere kuko abazi ko kurwariye nagenda bishekaraza kuba ari kumufasha muri kumukuvura cyangwa se kumufasha. Hakaba n'umumediateur umwe muri 3 uhengamira kuri urwo ruhande, ni nkabwo buryo abijaramo noneho akamukoresha nk'umu wing back. Ni niryo jambo nyine ni wing ubundi ari kugaruka n'ubundi nyuma wing and back ni wing back. So yabikoze neza mu by'ukuri uyu musore. Hanyuma ikintu Inter bigaragara ko mu bintu nayitekerezagaho nabuze ariko yakinaga n'ikipe nziza mu busatirizi tugiye kujyaho ya Barca nukugarira ibintu byayo, ubundi ntabwo Inter igipfa kwinjizwa ibitego byinshi kuri Inter mu busanzwe izwiho nyine gukipinga ama clean sheet. Njye numva gira match itarengamo ibitego 2 naba ni Barca nitsinda abiraba nka 2 cyangwa se kibe kimwe kuri kimwe, ntabwo numva gira bugere muri score y'ibitego 3 Barcelona utere mwiza. Ariko arakantu Simone Inzaghi yavuze aho ngaho wenda asa nagusubiza yavuze ngo Lamine Yamal n'umukinnyi udasanzwe mu myaka 8 we amaze areba football. Yahise arenza bavuga ngo we had to put 3 players on him. Byamusabaga gushyira abakinnyi 3 kuri we. Bivuze ngo niba hari abakinnyi 3 agiye koherezayo already defense bijya desequilibre. Yari yarangije De Marco aza no gukoramo De Marco kuko byari byanze. Ubwo bitujyanye rero muri Barcelona Hans Flick hari ikintu twese tuzi ataragira nubwo atsinda za Real nubwo agerageza gukora neza. Defense ya Barca
ntimeze neza byuzuye. Ndagaruka ku bintu bitatu nko gukoresha Gerard Martin kuri gatatu. Mwabonye ko yahise amukura amazana Araujo. Uriya ni umukinnyi narakubwiye ngo ameze nka Jojo uramakanye. Gerard Martin ntabwo ari kuri level. Ni umukinnyi udashobora kuba ari kuri calibre yo gusimbura Barde. Nyine harimo ikinyuranyo kinini cyane hagati na Barde. Ariko wibuke ko Hansi Flick iyi nisozo ya mbere n'abakinnyi yasanze ntabwo ariko nta n'amafaranga bari banafite menshi yo kugura abandi. Abakinnyi yasanze muri Barca. Mwabonye ko Jules Kounde yahise agira ikibazo hazamo Eric Garcia. Eric Garcia ni umukinnyi ufite versatile tushaka kugufasha nyine agakina imyanya itandukanye ariko mu by'ukuri nawe si wo mwanya we. Ubundi umwanya we ni ugukina nk'umu center back. Hanyuma buriya abana ona Inigo Martinez uyobora defense ya Barca ariko n'umukinnyi bakuye muri Bilbao ari umuntu uri aho ngaho udakanganye utari igitangaza. Defense ye ntikanganye bihambaye ariko hagati he ndashaka ko tubanza mbere yo kujya kuri Lamine Yamal duhereza abahungu babiri umuntu yitwa Frenkie na Pedri indabyo zabo cyane ariko Pedri yakoreweho amakosa. Pedri ni igitangaza. Pedri ubugira ngo umubiri we wagira ngo ntafatika wagira ngo afite nk'amavuta anyerera. Honestly ni mediateur mwiza ku isi complete kabisa. C'est du génie vraiment uburyo uri hejuru uburyo utanga uburyo yideplace ubwenge agira intelligence uburyo akora ibyo bita fake run akabukanga kagiye kuri muri championnat eshanu zikomeye Burayi umaze kwambura recoveries kwambura imipira myinshi hagati mu kibuga tumuzi nk'umutekinicien ariko urumva ni n'umufo nimero 6 wambura imipira myinshi kurusha n'aba nimero 6 bose kandi nta makosa akora kabisa yamba nta makosa urakunda kubona man of the match imikino myinshi muri man of the match. Lamine niwe kukomoza gato yagize yakina umukino w'ijana banasohotse bari frustrated abakinnyi b'ikipe ya Barcelona ntago bashimijwe n'umukino nimugoroba ko wagenze bagomba gutsinda icyo bari bakeneye gutsinda ikintu gihari. So what to expect in the next game kuko mfite iminota 3 reka dutere icyoteza abakinnyi match ikurikira n'ubundi tuzayanaliza. Icyo nge navuga kuri Lamine Thierry niwe wavuze ijambo ryiza aravuga ngo biratangaje kubona umwana w'imyaka 17 amaze kuzuza imikino 100 ari gukina ibintu byo kuri rwego. Uzi impamvu abantu batangara ubundi bavuga ko muri coaching ku myaka 6 kujya kuri 13 umuntu abari muri initiation abari gukundishwa umupira n'amamvu nayo y'abana bakina babashyiramo baro nyinshi ugatsinda ibitego ushaka. Niho natsindiye bya bitego buryo mu gatsata 1500 ya record wari muri initiation wari mutangira ko nigaga muri primaire kuva ku myaka 13 kugera kuri 18 ni preformation nk'umuntu uzi igifaransa no gutangira kwigishwa umupira. Iyo preformation ibigutegurira kuzajya muri competition kuva kuri 18 kuzamura. Uyu mwana akora ibintu by'abantu b'abagabo ari umwana niyo mpamvu Thierry yavuze ngo n'umugabo si umwana ni umwana mu myaka ariko mu kibuga ni umugabo byonyine kiriya kintu cyo guhitagarura Barca imaze kujya down ibitego bibiri agatsinda igitego nka kibagaruramo igitego n'umubyeyi cyese kibakira kuri ntuzaye kumva ko bishoboka kongera kugaruka. Afite urare rw'ibitego 54 yatsinze ibitego 21 na assist 33. Ariko Lamine Yamal ari tayarinze afite decoration iteye ubwoba afite Ero kuri iyo myaka afite La Liga afite Copa del Rey afite Super Coupe ya Espagne amaze gukora imikino 100 muri Barca afite ibyo bitego uvuze. Ubundi ibyo ni kuri elite level niyo yari tayaringa nona ukajya kumwevari wavuga ngo yagize kariyeri nziza hakaza rero umukinnyi uri kuri Ballon d'Or nayo kuvugaho imibare ye. Rafinha muri Champions League muri season Rafinha atsinze akinnye imikino 13 atsinda ibitego 12 atanga assist 8 vuga ngo akoze contribution y'ibitego 20 muri competition ya Champions League season gusa haburaga kimwe gusa ngo akure agahigo ka Cristiano Ronaldo yakoze muri 2013-14 kuko Cristiano icyo gihe yakina imikino 11 atsinda ibitego 17 akora assist 5 urumva niko nkiyo kira gitego kijya nubwo bariko muri no format yabo bashyiramo imikino myinshi yego imikino myinshi ariko statistique kimena mutwi hari ariko na Messi yamaze kumwerimina kuri statistique ya sezimwe yakoyeho Messi muri sezimwe kugira hano mu bitego 20. Uyu rero we na Dembele ubu nibo bakinnyi bari gutekerezwa ko bazavamo watwara Ballon d'Or mu gikipe yatwara Champions League dusoza bakaba Barca bari kwishimira ko it is
we are not at the end. Ntago turagera ku musozo muri match zombi yaba ari match ya Arsenal na Paris Saint-Germain na match ya Barcelona ziracyari misi demi finale retour zizaryoha cyane ko Barca izajya gushaka gutsindira muri Italy hanyuma Arsenal ishaka gutsindira muri France kandi birashoboka bose bazaba bafite force zabo zikomeye zabafasha ariko ijambo rimwe kwizigira abantu bavugaga bati niba Rafinha agiye gutwara Ballon d'Or atubanza abakinnyi barabuze pe Rafinha mu myaka 3 ari umukinnyi usanzwe muri ariko ntabwo babuze kubera ko riga n'umukinnyi w'imikino 50 akinnye muri sezo akoze contribution bitego 53 contribution bitego biruta imikino ibiserare n'abakinnyi bakira nyine icyo bavuga Lorenzo no kwa ngo ntibyaje tubireba nyine birasa n'ibidutunguye ariko nanone wenda ntitwabora no kubwira abantu akantu gatoye wenda dusoza ko kuba Barcelona yanganyije uyu mukino na Inter Domira ibyo biri gutekerezwa nyine bya Ballon d'Or n'ibindi kuri ubu ngubu Barca niyo kipe iri successful burayi kurusha izindi muri domaine zose abana bo batarengeje imyaka 19 bamaze gutwara treble ibikombe bitatu byose ikipe yabo y'abagore ifite ubushobozi bwo kuba iri kuri finale ishobora gutwara ibikombe nayo bitatu birashoboka Barca nayo amahirwe aracyahari barakora ko ariyo club iraninzwe neza overall ku mugabane w'Uburayi muri nimugoroba turaza kureba demi finale za Europa League Atletico Bilbao iraza kwakira Manchester United Tottenham iraza gukina n'ikipe ya Bodo Glimt.